Dragi pratioci kanala Fudbal kao najvažnija sporedna stvar na svetu, dobro jutro, dobro večer, dobar dan i doviđenja. Evo, u petak se nisam javio da najavim vikend na fudbalskim terenima od Gradske lige Jagodine do Mozart Bet Super lige, bio sam sprečen, ali evo, nakon završenog večitog derbija 174. po redu i ubedljive pobede Crvene zvezde na stadionu Partizana od 4:0, ja se ponovo javljam jer sam čekao da se tom utakmicom kompletiraju svi događaji počevši od Gradske lige Jagodine do Mozart Bet Super lige. Još jednom podsjećam da pratite i lajkujete moj kanal, zapratite znači fudbal kao najvažnija sporedna stvar na svetu. Krećemo odmah od Gradske lige Jagodine, rezultata znači trećeg kola. U ovom trećem kolu znači postignuti su sledeći rezultati. U Voljavču Sloga je pobedila Moravu iz Rajkinca sa 3:0, u Belici Belica Napredak takođe 3:0, u Dragocvetu Sarina Međa Crni vrh deonica 6:1, ubedljiva pobeda lidera na tabeli, i u Kovačevcu domaćin Lipar 4:0. Znači, 100% učinak domaćina u trećem kolu prve Gradske lige, odnosno, prostite, još jednom Gradske lige Jagodine. Sada ću da vam pročitam tabelu nakon odigrana 3 kola. Prvi su Sarina Međa, Belica i Sloga sa po 9 bodova, domaćini Morava iz Rajkinca imaju po 4, bez bodova nakon 3 odigrana kola su Napredak, Crni vrh i Lipar. To je bilo što se tiče Gradske lige, znači rezultati i tabela nakon trećeg odigranog kola. Posle toga idemo na rezultate šestog kola Međuopštinske lige grupa Jug. Postignuti su sledeći rezultati. U Teki Radnički OFK Dragoševac 6:0, u Vojniku u Komšinskom derbiju Sinđelić Resavski Despoti Vitance 4:2, u Sladaji Javor Jedinstvo Mijatovac 3:0, u Strmostenu Beljanica Heroj Busilovac 5:0, u Plani Istok 63 Resava Bukovac 4:1, u Ostrikovcu Pomoravlje 15. avgust 1950 2:1, u Dražmirovcu Dražmirovac ISK iz Izvora 3:2 i u Šaludovcu Mladina Šaludovac OFK Batinac 0:0. Nakon odigranog šestog kola tabela Međuopštinske lige grupa Jug izgleda ovako. Prvi je Radnički iz Tekije, ima 16 bodova, druga je Beljanica iz Strmostena 15, Istok 63 Plana 13, Javor iz Sladaje, i Pomoravlje iz Ostrikovca po 12, 15. avgust 1950 iz Lomnice ima 10 boda, Sinđelić Vojnik, Resavski Despoti Vitance, Jedinstvo Mijatovac 9, OFK Batinac 8, sa po 6 bodova su Dražmirovac i ISK iz Izvora, 5 boda ima Mladinac iz Šaludovca, OFK Dragoševac 4, Heroj Busilovac 3 i Resav iz Bukovca je poslednja 16. sa samo jednim osvojenim bodom. To je bila Međuopštinska liga Jug, rezultati šestog kola i tabela nakon šestog kola. Prelazimo na severnu grupu Međuopštinske lige. Isto utakmice šestog kola, u njoj su postignuti sledeći rezultati. U Bunaru Mladinac Mladost Končarevo 1:1, u Jagodini Gradski fudbalski klub Strelište OFK Bobovo 1:2, u Tečiću Mladost Mladi radnik 2:5, u Ribaru Morava Vinorača 2:0, u Šantrovcu Šumadinac 1:0, u Gložanu Mladost Osaonica 3:2, u Šuljkovcu Sloboda Jedinstvo iz Duboke 0:6, u Ursule Trnava 4:6, znači puno golova u šestom kolu Međuopštinske lige grupa Sever. Nakon šestog odigranog kola, tabela Međuopštinske lige grupa Sever izgleda ovako. Prva je Mladost iz Končareva sa 16 bodova, toliko ima i drugoplasirana Morava iz Ribara. Na trećem mestu je Mladi radnik Novo Lanište 13 bodova, a zatim slede 3 ekipe sa po 12. To su četvrtoplasirano Jedinstvo iz Duboke, 5. Trnava i 6. Šantrovac. Mladost iz Ložana ima 10 boda, sa po 9 su 3 ekipe, 8. Šumadinac, 9. Vinorača i 10. Ursule, 6 boda ima Osaonica Bagradan, sa po 4 bodova 3 ekipe. Omladinac Bunar na 12. mestu, Bobovo na 13. i Mladost Tečić na 14. mestu.
Sloboda iz Šutkovca je pretposlednja 15. sa samo 3 osvojena boda, dok je na začelju tabele gradski fudbalski klub Strelište iz Jagodine koji nema ni jedan jedini osvojeni bod, znači 0 bodova nakon 6 odigranih kola. Čuli smo znači rezultate i parove, rezultate i tabelu nakon 6. kola Međuopštinske lige Sever. Idemo na premijer ligu Pomoravskog okruga, to je znači Pomoravska okružna liga. Igrani su utakmice 8. kola. Postignuti su sledeći rezultati. U Plažanu, Rudar Plažane, Juhor 6-1. U Kolaru, Kolare, Napredak Drenovac 1-3. U Krušaru, Moravac, Kušiljevo 0-7. U Bošnjanu, Borac, Budućnost Miliva 0-1. U Rekovcu, Levač, Rudar Sremski rudnik 1-5. U Grabovcu, Siđelić, Mladost Bukovče 3-0. U Majuru, Partizan Dragocvet 2-2. U Crkvencu, Vinogradar, Šumadija 2-2. I na Koloniji, Kolonija, Partizan Glogovac 3-3. Znači, puno nerešenih rezultata u 8. kolu Pomoravske okružne lige, puno golova, vrlo efikasno 8. kolo Pomoravske okružne lige. Nakon 8 odigranih kola, tabela Pomoravske okružne lige izgleda ovako. Prva 2 mesta dele Napredak Drenovac i Sinđić iz Grabovca sa po 19 bodova. Dragocet ima 16, toliko ima i Rudari Sremskog rudnika. Sa 14 bodova 5 je Vinogradar, zatim 2 Partizana, Partizan Major, Partizan Glogovac, Budućnost Miliva i Juhor Glavinci 13 bodova, sa po 12 bodova su Kolonija i Kušiljevo, zatim Mladost Bukovče 11, Šumadija Trešnjevica 10, 9 boda ima Rudar iz Plažana, a zatim slede 2 ekipe sa po 6 bodova, Borac Bošnjane i Kolare. Poslednja 2 mesta, 17 i 18, drže Moravac 2015 iz Krušara i Levač iz Rehovca koji nemaju ni jedan jedini osvojeni bod. Znači, nakon 8. odigranog kola Pomoravske okružne lige, oni su na začelju. Znači, čuli smo rezultate i 8. kola Pomoravske okružne lige, čuli smo kako izgleda tabela nakon odigranog 8. kola Pomoravske okružne lige. Sada ćemo polako preći na zonu Zapad. Igrali su utakmice 6. kola i u tom 6. kolu su postignuti sledeći rezultati. Župa i u Aleksandrovcu pobedila gradski fudbalski klub Tabane sa 5-1. U Rakitovu OFK Lugomir Mladi Borac Sadlare 3-1. U Jovcu Mladost Sloga Despotovac 0-2. U Velikom Šiljegovcu Jastrebac Vinogradar Zleginje 4-2. U Varvarinu Temnić 1924 Orlovi 6-1 debakl dosadašnjeg lidera u Varvarinu. I u Brusu OFK Kopaonik Rembas 2-3 pobjeda Rembasa. Znači, dosta golova, dosta pobjeda gostiju, uzbudljiva liga. Nakon 6. odigranog kola tabela izgleda ovako. Prvi je Rembas ponovo sa 15 bodova, drugo mesto takođe 15 Sloga, treći su Orlovi 13, Temnić Varvarin ima 10, sa po 9 boda su Jastrebac i Mladost, Župa, OFK Lugomir i OFK Kopaonik 1931 imaju 7 bodova, sa po 6 bodova 2 ekipe, Mladi Borac i Vinogradar, i poslednje mesto 12 drži gradski fudbalski klub Tabane, Novajlije u ligi, sa samo jednim osvojenim bodom. Znači, to je bila zona Zapad, utakmice 6. kola i tabela nakon odigranog 6. kola. Prelazimo na Srpsku ligu grupa Istok, rezultati 7. kola. U Palećinu SFS Borac Dunav 2-1, u Ćupri Morava Budućnost Popovac 2-0, u Vlasotincu Vlasina OFK Sinđelić 1-1, u Pirotu Radnički Svilajnac 4-0, u Kladovu Đerdap Dinamo Jug Vranje 0-2, u Trsteniku Trstenik Timok 1-0, u Pomoravskom derbiju, Kopšinskom derbiju u Paraćinu jedinstvo GFK Jagodina 0-2 pobjeda Jagodinaca u sred Paraćina, i u Kruševcu jedinstvo 1936 OFK Brzi Brod 2-2. Znači, isto dosta golova i u ovom kolu Srpske lige grupa Istok. Tabela nakon 7 odigranih kola izgleda ovako. Prvi je Dinamo Jug Vranje, ima 16 bodova, Morava Ćuprija 15, Dunav Prahovo 13, Radnički Pirot 12, jedinstvo Kruševac 12, GFK Jagodina 11, toliko ima i Timok, jedinstvo Paraćin i GFK Sinđelić 10, 9 boda ima Radnički Svilajnca, SFS Borac 8, OFK Brzi Brod 7, Vlasina 6, sa po 4 boda su dve ekipe Trstenik i Budućnost, i na poslednjem 16. mestu je ekipa Kladovskog Đerdapa sa samo 3 osvojena boda. Znači, to je bila Srpska liga grupa Istok, rezultati 7. kola i tabela nakon odigranog 7. kola. Prelazimo na Mozart Bet, prvu ligu Srbije.
Večeras su odigrani mečevi, tako da se večeras tek kompletiralo 8. kolo Mozartbet prve lige. Sledeći rezultati: OFK Vršac, GFK Sloboda 1-0, Trajal Mladost Gat 0-1, GFK Sloven Inđija 1-1, GFK Dubočica Javor Matis 1-1, Smederevo Zemun 1-1, Mačva Voždovac 3-1, Radnik Radnički Sremska Mitrovica 0-0 i Borac 1926 RFK Grafičar 2-1. Znači, dva derbija su bila ovog vikenda u Mozartbet prvoj ligi Srbije. U Šapcu Mačva pobedila Voždovac 3-1, a u Čačku Borac RFK Grafičar 2-1. Što se tiče tabele nakon odigranog 8. kola, znači on izgleda ovako: prva je Mačva sa 21 bodom, drugo i treće mesto deli RFK Grafičar i Mladost Gat sa po 18, 14 bodova ima Borac iz Čačka, sa po 13 bodova su Voždovac i Javor Matis, 11 bodova ima Smederevo, 10 Radnik, 9 bodova je OFK Vršac, 8 bodova ima Inđija, sa po 7 bodova više klubova, tačnije 4, to su GFK Sloven Ruma, Radnički Sremska Mitrovica, GFK Dubočica Leskovac i Zemun iz Zemuna. Zatim pretposlednje mesto drži Trajal iz Kruševca sa 6 bodova i poslednje 16. mesto Gradski fudbalski klub Sloboda Užice, samo 4 osvojena boda. Znači, Mozartbet prva liga, kompletirano kolo, rekao sam večeras, Mačva lider, Mladost Gat je stigla Grafičar, Grafičar doživao drugi uzastopni poraz. Tu su u borbi za vrh Borac Čačak, Voždovac, Javor Matis, a u borbi za opstanak za sada Gradski fudbalski klub Sloboda, Trajal, tu je Zemun, Dubočica Radnički, znači bit će uzbrodljivo do kraja Mozartbet prve lige Srbije. I na kraju naša elita, Mozartbet Super liga Srbije. Šta reći, gledali ste verovatno na Areni Premium 1, 174. večiti derbi. Crvena zvezda je nadigrala Partizan na njegovom stadionu posle 8,5 godina, zabeležila je pobedu u gostima, znači na stadionu JNA, Jugoslovenske narodne armije. Strelci su bili Šerif na Dijaje 3 gola i 1 gol je dao Silas pojačanje iz Štutgarta. Zvezda apsolutno bolja, dominirala je, tako da pristalice Zvezde mogu biti zadovoljne ovom igrom i ovom novom pobedom, dok pristalice Partizana, ne znam šta da kažem, čekaju ih teški dan i Partizan grca, loše igra, već zaostaje 11 bodova za Crvenom zvezdom. Ajmo da ne dužimo. 9. kolo Mozartbet Super lige, sledeći rezultati: Čukarički Jedinstvo UB 2-1, TSC Novi Pazar 5-2, Radnički Kragujevac Tekstilac 1-0, Napredak Kruševac Mladost Lučani 1-2, rekli smo Partizan Zvezda 0-4, Železničar OFK Beograd 0-1, IMT Vojvodina 0-3 i Radnički Niš Spartak Žrepčeva Krv 3-2. Znači, mnogo dobrih nezavisnih utakmica, mnogo dobrih ekipa ove sezone. Mozartbet Super liga mnogo jača nego što je bila, tako da ćemo svi ljubitelji fudbala navijati za svoje klubove u Mozartbet Super ligi i ta Mozartbet Super lige će ove godine biti veoma kvalitetna. Tabela izgleda ovako: Crvena zvezda ima 22 boda, Mladost Lučani i OFK Beograd 19, 17 bodova Čukarički, 15 Radnički Niš, Železničar i Radnički Kragujevac imaju 13, sa po 11 su Partizan i Vojvodina, 10 bodova imaju TSC i Tekstilac, Spartak Žrepčeva Krv, Novi Pazar, Napredak i IMT 8, dok je na poslednjem 16. mestu ubedljivo Jedinstvo iz Uba Novajlije u ligi sa samo jednim jedinim osvojenim bodom i čeka ih veoma teška borba za opstanak u debitanskoj sezoni u Super ligi Srbije. Znači, to je bilo to za ovaj pregled, znači, fudbala koji se igra od Mozartbet Super lige, znači od stadiona Crvene zvezde, Partizana, TSC, Čukaričkog, pa sve do Gradske lige Jagodine, stadiona u Dragocetu od igra Salina Međa, u Rajkincu, Voljavču, Deonici, Donjem Račniku i u drugim selima. Dragi ljubitelji fudbala, hvala vam što ste me pratili večeras. Pozivam vas da pratite, odnosno zapratite moj kanal Fudbal kao najvažnija sporedna stvar na svetu i da budete uz fudbal, da navijete ne iz fotelje, nego da idete na stadion. Evo sad u sredu se igra i novo kolo Pomoravskog, odnosno Kupa Gradskog saveza Jagodine u fudbalu, bit će dosta dobrih utakmica, možete da odete da gledate, planiram ja da odem da pogledam neku utakmicu. Opet kažem, ako hoćete zapratite, ako nećete ne morate, ali makar pratite ovaj moj kanal. Ovako gledajte i budite uz srpski fudbal, jer mi boljeg
fudbala nemamo, a ide sve na to da će biti sve bolji i bolji. Još jednom, doviđenja, prijatno, do skorog gledanja.